dhaamsa qabnaa dhaamsa hawwii keessummoota kabajattu dhufee paartii adda addaa irraa kaafaa'oon argitee qofa isa biyyan ijaaru waliin ijaarra akkuma kaafaa'oon isaaniifis waamicha taasise biyyi tun kaolooti keenya hunda sabaaf sablammii baay'ee biyya kana keessa jira waliin biyya nagaa qabdu ka hunda kennaaf taatu ka ija tokko walqixxummaan nu ilaaltu ijaaranne jennee qabsoo geggeessaa jirra warra san keessa argitee warra waliin qabsaa jiru paartii adda addaa irraa warra hooggantoota bakka bu'ee dhufetti jira ergaa argitee dhaamsa hawwii argitee nu dabarsan qabanii dhaabtota san keessa dhaaba adda bilisummaa Oromoo abootas keessa jira. Eeyyeen waliin qabsoofnamire abaa'oo hin ta'in jennan abaa'oo hin ta'in jaallatee hin jennan abaa'oo kabakka deemee obbo Jabeessaa Gabbisaa gara waltajjiitti dhaabbatanii kan dabarsan. Waliin jaarramire akkasiga gosimada. Muka addi bilisummaa Oromoo kora kanaaf dhaamsa qabaa yeroo keessan hedduu osoo hin fudhanne dhaamsa kanaa isinii dubbisuu barbaada. Kabajamtoota kabajamaa Durataa Kaafaa'oo Profeesar Mararaa Guddinaa kabajamtoota hoogganoota miseensotaaf deeggartoota Kaafaa'oo kabajamtoota hirmaattota kora kanaa dura nagaa kiyyaa dura maqaa kiyyaa fi adda bilisummaa Oromootiin nagaa jaallummaa onnee keenya irraa maddite isinii dhiyeessuu barbaanna. Nagaa kiyyatti aansee sirna baniinsa kora sabaa lammaffaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo irratti akka argamnuuf nu afeeruu keessaniif guddoo isin galateeffachuu barbaanna. Haala hedduu rakkisaa keessatti kora sabaa lammaffaa Kaafaa'oo qopheessuu irratti milkaa'uu keessaniif baga gammaddan jechuu barbaanna. Kora kana irratti milkaa'uun keessan milkaa'uu uummata Oromoo qofa osoo hin taane milkaa'uu saboota sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa harqoota cunqursaa jalatti dararamaa jiran hunda waan ta'eef ammas irra deebi'ee baga milkooftan jechuun barbaada. Akkuma hundi keessan beektan haalleen bal'oo fi rakkoo mara keessatti Kaafaa'oo fi ABO'n hariiroo wal hubannoo waliin hojjechuu hariiroo jaalalaa tokkummaa fi nagaa baroota dheeraa lakkoofsise qabu. Hariiroo hojii kaayyoo waloo irratti hundaa'e baroota dheeraaf Kaafaa'oo fi ABO gidduu ture irraa namooti hedduun dhaabota kana lamaan akka lakkuutti ilaalu. Hariiroon kaayyoo Kaafaa'oo fi ABO gidduutti baroota dheeraaf tifamee har'a ga'e callisee kan argame osoo hin taane beekumsaaf fageessanii yaaduu akkasumas dantaa sabootaa sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa bu'uura taasifachuu hoogganoota dhaabota kana lamaanii irraayi. Bakka ABO'n hanqise Kaafaa'ootu guuta. Bakka Kaafaa'oon hanqise ABO'tu guutaa ture. Rakkoo hamtuun yeroo ABO mudatu Kaafaa'oo abdanna turre. Rakkoo hamtuun yeroo warra Kaafaa'oo mudatu isaanis nu abdatu turan. Dhaabota kun lamaan dhaabota wal gargaaraa fi wal abdachaa har'a ga'anidha. Dhaabota siyaasaa biyya kana keessatti argaman hunda irra kan wal dubbisuun waliin hojjechaa har'a ga'an dhaabota kana lamaani. Hariiroon tokkummaa fi waliin hojjechuu Kaafaa'oo ABO wareegama qaaliidhaan tifamee har'a ga'e injifannoodhaan haga xumuramutti dhaloota irraa dhalootatti darbee tifamuu qaba. Korri kun kana daran
akka jabeessu abdii qabnu ibsachuu barbaanna. Kabajamtoota hirmaattota kora KFO ABO'n seenaa dararaa fi baroota dheeraa keessa waliin darbanii har'a ga'aniiru. Seenaan dararamaa fi hidhamuu miseensotaaf deeggartoota KFO seenaa dararamaa fi hidhamuu miseensotaaf deeggartoota ABO'ti. Miidhaan KFO irra ga'u ABO hanqatee hin beeku. Miidhaan ABO irra ga'u KFO hanqatee hin beeku. Mana hidhaa biyya kanaa keessatti baroota EPRDF irraa eegalee haga har'aatti kan waliin dararamu miseensotaaf deeggartoota dhaabota kan lameeniiti. Wareegama obboleessa keenya Haacaaluu Hundeessaa booda duula hidhaa gaggeeffame keessatti hunda caalaa kan mana hidhaatti guurameef dararame miseensota KFO'f ABO'ti yoo jenne dharaa miti. Haala hamaa namni guddoo sodaachifame wal gaafachuun rakkisaa ture keessatti illee miseensotii fi deeggartooti KFO mana hidhaa turan waan argatan ofii dhiisanii kennuufiidhaan yookaan ammoo qooduufiidhaan miseensotaaf deeggartoota ABO mana hidhaa turan waliin jiraachaa turan. Miseensotii fi deeggartooti KFO miseensotaaf deeggartoota isaanii mana hidhaa jiraniif nyaata yeroo geessan walqixa miseensotaaf deeggartoota ABO mana hidhaa jiraniif nyaata geessaa turaniiru. Miseensotii fi deeggartooti KFO mana hidhaa keessa taa'anii miseensotaaf deeggartoota ABO mana hidhaa jiranii dhugaatii miseensotaaf deeggartoota ABO yaadda'u turan. Miseensotii fi deeggartooti KFO haala akkasiitiin miseensotaaf deeggartoota ABO mana hidhaa turan gargaaran galateeffachuuf carraa guddaan har'a waan ta'eef kora kana duratti isaan kana hedduu galateeffachuun barbaada. Kabajamtoota hirmaattota kora KFO'n baroota dheeraaf karaa nagaaf seera qabeessa ta'een biyya kana keessatti bilisummaa dimookiraasiif nagaa argamsiisuuf kan qabsaawaa ture ta'uu addunyaatu beeka. Biyya kana keessatti bilisummaaf nagaa waaraan akka argamuuf dhaaba sadarkaa addunyaatti abdatamu waan ta'eef horri sabaa KFO kun hora miseensotaaf deeggartoota KFO qofa ilaallatu osoo hin taane hora ilaalcha addunyaa illee harkisu ta'ee argama. Akeeki siyaasaa KFO akeeka mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo qofa osoo hin taane mirga hiree murteeffannaa saboota sablammootaa fi uummattoota biyya kana keessa jiraataniif hunda mirkaneessuu waan ta'eef horri KFO kun ilaalcha saboota sablammootaa fi uummattoota biyya kana hunda illee kan harkisu ta'a. Hora KFO keessatti egeree isaanii ilaalu. KFO'f egeree isaanii walitti hidhanii waan ilaalaniif hora kana irra abdii guddaa kaayatanii akka jiran shakkiin hin jiru. Addatti ammoo itti ba'aa hora kana abdii fi hawwii guddaadhaan kan eeggachaa jiran miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromooti. Egeree uummata Oromoo fi egeree KFO walitti hidhanii waan ilaalaniif itti ba'aa hora kana irraa miseensotiif deeggartoota adda bilisummaa Oromoo abdii guddaa qabu. Waan ta'eef maqaa adda bilisummaa Oromootiin horri kun hora nagaa, hora jaalalaa, hora wal hubannoo fi milkii akkasumas KFO injifachiisu akka ta'u hawwiin qabnu ogguu ibsinu gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Obsaan waan caqasaniif ulfaadhaa kabajamaa galatoomaa injifannoon uummata bal'aaf bitootessa 26 bara 2022. Hamilee guddaan nu simada, hamilee guddaan eeyyen hundi keenya Oromoof Oromiyaaf qabsoofnami. Ammallee itti gaafatamtoonni ABO manneen hidhaa keessatti dararamaa jiran KFO yeroo adda addaatti haa hiikamanuu hiikaa jechaa ture ammallee hiikaa jenna gaa. Haa hiikamanuu daqiiqaa lamaadhaaf obbo Kaffaaloo as jira. Kamiila isaa lamaan Oromoof jedheedhaaf daqiiqaa lamaaf ergaa gabaabduu argitee
akkinni dabarfatuudhaaf na bobo kaffaalome gara waltajjiitti tokko kaffaaloo gara waltajjiitti daqiiqaa lama qofa. Ulfaadha galatoomata duraan dursa kabajamtoota qophii qabu ifa manaa gora kabajamtoota koongireesii federaalawaa hora lammaffaarratti akka argamu keessaniif kabaja guddaa isiniif qaba galatooma baay'ee isin jaallanna akkuma tasaa oolna waamtanii dhufuufillee baay'eetiin qophoofne ifa manaa godha. Akkatti sorry miira keessan galeen miira keessa kan galee immoo akkaataattiin dubbadhuu fi akkaataattiin waan ijoo xiqqoo na rakkise. Karaa hedduu keessa dabarree waan hedduu keessa baanee asufnee ammas waan irra jiru ifa. Waan jedhuu fi tokkummaa masinii abaa jabaadhaa tokkummaatiin gara fuulduraatti deemaa tokkummaan humna akkuma amma qabdanii tokkummaa jabeessaa warri mana hidhaatii baatan baga nagaan baatanii mana hidhaa wal'aa kanatti baga nagaan baatanii warra haftanis rabbi sinaa baasuu hin baatu jabaadhaa ulfaadhaa tokkummaatiin wal bukkee dhaabadhaa rakkoo bara dheeraa ture amma hoonaa deemaa jiru kana furuuf namni hundumtuu amnamummaaf tokkummaatiin akkuma diirama dubbatame araarri kaabarratti labsamee oromiyaa irratti hin labsamne kun hunda keenyatti nutti dhaga'ama maaliif jennaan kaleessa dhiigaa turre har'as dhiiguu maatii keenyaa dhaga'uun nama rakkisaa miira keessa nu gashaa baroota dhufaa lolli oromiyaa irratti dhaabbateen beeku ammallee deemaa jira kaleessa deemaa ture ammas lolli kun akka dhaabbatu dura fuullee oromiyaa irratti qabaachuu naanneffachuu akka qabdanii fi luba keessan lamaanuu oromiyaa keessa dhaabbachuu akka qabdan jalqaba araarri oromiyaa irraa ka'uu qaba jeetanii yaada jalqaba jechuudha. Asii ka'uu qaba jedhanii ture. Otuu araarri labsamuun barbaadame jalqaba oromiyaa irraa labsamuu qaba tokko saba guddaadha lammaffaa immoo carraa maasteetii walitti odeessinu kana yookaan fide ijoollee oromooti dhiiga ijoollee oromooti kanaaf dagatameera kuni ilaalamuu qaba. Dogoggora sirrii miti jeetanii yaada kanaaf gara kanatti fuulleeffadhaa jira warra araara kana rabsanii warra aangoorra jiranii warra jirtaniif uummata oromoo bal'aaf immoo oromoon amma du'a bareera du'a baruun kun baay'ee waan nama sodaachisu du'a oromoon amma baree kana dur nam tokko gaafa du'u yookaan barataan tokko mana barumsaa tokko irraa gaafa ari'amu mana barumsaa walii galaachifama ture namni hin gaafata amma garuu oromoon du'a bare kanaaf du'a kana garuu saphisuu qabnaa xiqqeessuu qabnaa oromiyaan nagaa argachuu qabdi nagaan oromoo kun nama hunduma yaaddessuu qaba ani fakkeenya mana hidhaatti argamne yoo gara fufaatti siqeera maatii kiyya deemee dubbisee beeku jechuudha dubbisuu hin danda'u deemuu hin danda'u kanaaf uummanni oromoo bal'aan quba qabaachuu qaba sagalee walii ta'aa ulfaadhaa kabajamaa waaqayyo saba bal'aa go'ee kan uume saba bal'aa go'ee kabaja guddaarratti akka nuti barsiisu abdii qabaa ulfaadhaa. Kabajaan asii waddaa. Egaa gaggabaabsaa deemnaa sagantaa kennaa dhaamsaa ውቢ keessummoota kennaa ammas itti fufnaa የተጋባዥ እንግዶች የመልካም ምኞት መግለጫ ነው እየተላለፈ ያለው። እንግዲህ አሁን ቀጥሎ ደግሞ ከፓርቲ ምክር ቤት ዶክተር ራሄል ባፌ እንግዲህ ወደዚህ መድረክ ቀርበው አጠር ባለ መልኩ እንግዲህ የመልካም ምኞታቸውን ለካፋው ያስተላልፋሉ። ዶክተር ራሄል ወደ መድረክ አሚሌ ትራገና አሚሌን ሞራል
በዚህ መልኩ እዚህ ተገኝተን ምን ማውራት እንደሚችል አላውቅም። አሁን የቀረበው ወንድማችንን ልጃችንን ስናየው ይሄ ነው እየተከፈለ ያለው ሰው በመሆናችን ማግኘት ለሚገባን ነፃነት አካል ህይወት እየተገበረ ይገኛል። የተከበራችሁ የኦፌኮ ከፍተኛ የሥራ አመራር አካላት፣ ክቡራትና ክቡራን የጉባኤው ተሳታፊዎች፣ የተከበራችሁ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ ተጋባዥ እንግዶች፣ አገራችን ባለችበት በዚህ እጅግ አስቸጋሪ ወቅት ከብዙ የተለያየ አገራዊና ፖለቲካዊ ግዴታዎቻችሁ ጎን ለጎን ይህን የኦፌኮን ሁለተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ በዚህ መልኩ በማስቻላችሁ ሁላችንንም በጋራ እዚህ እንደ ሀገርም ስለሰበሰባችሁን እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። የኦፌኮን ከፍተኛ የሥራ አመራሮች ጨምሮ ብዙ አባላት ታስረው የነበሩበትን ሂደት በሰላም አልፋችሁ ኢፍትሃዊና በደል በጽናት የተቋቋሙና በድል የተወጡ ድንቅ ልጆቻችሁን በመካከላችሁ ይዛችሁ ይህን ጉባኤ ማካሄድ በመቻላችሁና ይህን ድል በመጎናጸፋችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በጋራ በሆነው ሀገራዊ ጉዳይ በሚያገናኘን የጋራ ጉዳይ በሚያገናኙ መብቶቻችን ላይ በጋራ ለመቆም የፖለቲካ ፓርቲዎችን ትግል በጋራ ለድል እንዲበቃ ለማገዝ የተቋቋመ ሀገራዊ ተቋም ነው። 56 የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያቀፈ ነው። ግንባርና ቅንጅቶችን ጨምሮ ሀገራዊ ጉዳዮቻችን ስለሚያገናኙንም በዛ ምስክርነት ነው ዛሬ በጋራ እዚህ የታደምነው። የኢትዮጵያ ነገር በአንድነት ስለሚያቆመንና ግድ ስለሆነ ሰብአዊ መብታችንም ጭምር ነው። ጉዟችን ወደ ማልቲ ፓርቲ ስርዓት ዲሞክራሲ እንደመሆኑ ገና ብዙ መሄድ ይኖርብናል። በጋራ ከቆምንና ለወገናችን መኖር ከቻል የምንፈልጋት ኢትዮጵያ እውነት የምትሆንበት ቀን ቅርብ ነው። ጉባኤው የተሳካ እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ሞራል ዶክተር ራይልን እናመሰግናቸዋለን። ቀጥለው ከመድረክ አባል ፓርቲ ከሆኑት የአፋር ህዝብ ፍትሃዊ ፓርቲ አቶ መሐመድ ዳውድ ወደ መድረኩ እጋብዛቸዋለሁ። ሞራል ከአፋር ነው መጡት። ሞራል የተከበሩ ፕሮፌሰር መራ ጉዲና የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግሬስ የኦፌኮ ሊቀመንበር፣ የተከበሩ አቶ በቀለ ገርባ የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር፣ እንዲሁም የተከበራችሁ የኦፌኮ ከፍተኛ አመራሮች ዛሬ በዚሁ ታሪካዊ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግሬስ የኦፌኮ ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ በመገኘት ንግግርን እንዳድርግ ስለተጋበዝኩኝ በእኔና በአፋር ህዝብ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ስም የተሰማኝ ወደር የሌለው ደስታ በዚሁ አጋጣሚ ለማመስገን እወዳለሁ። እንደሚታወቀው የሀገራችን ኢትዮጵያ የየራሳቸው ማንነትና መገለጫዎች ያላቸው የተለያዩ የብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች እንዲሁም የተለያዩ ሃይማኖቶችና እምነቶች በጋራ የሚኖሩበት ህብረ ብሔራዊት ሀገር ነች። ይቺ የብዙሃን መገለጫ የሆነችው ሀገራችን ግን የዜጎቹ ሰብአዊ ዲሞክራሲያዊ መብቶቹ ሳይከበሩ የብዙሃኖቹ መሰቃያና በየጊዜው የሚፈራረቁበት የጥቂት ፈላጭ ቆራጭ ገዢዎቹ መንደረቀቂያ ሆና ኖራለች። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ አባል ድርጅቶች አንዱ የሆነው ኦፌኮ የኢህአዴግን አምባገነናዊ ስርዓት
በዲሞክራሲያዊ ምርጫ በማስዋገድ ሀገራችን ወደ ትክክለኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንድትሸጋገር ህዝባችንም በእኩልነት በመከባበር ላይ በተመሰረተ አንድነት ገንብቶ ሰብአዊ ዲሞክራሲያዊ መብቶቹን ተረጋግጦለት የሀገራችንን ሉዓላዊ ስልጣን ባለቤት እንዲሆን ለመድረግ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ የዓላማ ጽናት እና ትግል እንዲሁም መስዋዕትነት በመክፈል የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት መብት ከሚታገሉት እና ህዝባዊ ድጋፍ ካላቸው ፓርቲዎቹ አንዱና ዋነኛው ኦፌኮ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ዲሞክራሲ ኮንግረስ ኦፌኮ መሆኑን ምንም ጥርጥር የለውም። በመጨረሻ ይህ በእንዲህ እንዳለ ሆኖ የአፋር ህዝብ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ አባል ድርጅቶች አንዱ እንደመሆኑ መጠን ዛሬ በዚሁ ታሪካዊ ጉባኤ ላይ በመገኘት ለኦፌኮ ለትግል አጋርነት በማሳየት ይህ ታሪካዊ ጉባኤ የተሳካ እንዲሆን በእኔና በአፋር ህዝብ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ስም ምኞቴን ይገልጻሉ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። አቶ ማሙድን በክብር ወደ መድረኩ ተቀበሉልን። አዎ አፋር ዛሬም እየደማች ነው። ሀገሪቷ ዛሬም በተለያየ አቅጣጫ እየደማች ነው። ካፋው ዛሬም ትላንትም ወደ ሰላም እየተጣራ ነው። ዛሬ ወደ ሰላም የሚጠሩ ሰዎች ትላንትና አልሰሙን ብለው ዛሬ በተራቸው ሰላም ይጠራሉ። አሁንም ደግመን በተለያዩ አቅጣጫ ውስጥ እየተደረገ ያለው ጦርነት ለሀገሪቷ አይበጅም፣ አገሪቷን አይገነባም፣ ያፈርሳታል የሚል አቋም ነው ያለው ፓርቲው። ይህንን ተከትሎ እንግዲህ ዛሬ ይሄው ጉባኤያችንን እያካሄድ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ከህብር ኢትዮጵያ አቶ ግርማ በቀለ መልካም ምኞታቸውን እንዲያስተላልፉ በክብር ወደ እንግዳ መድረኩን እንጠራቸዋለን። አቶ ግርማ በቀለ ግርማ ወደ መድረኩ። በዛሬው ቀን በዚህ ታላቅ ጉባኤ ከፊታችሁ ተገኝቼ ከኦፌኮ ጋር ያለንን የትግል ትብብርና አንድነት በዚህ ጉባኤ ፊት እንድናገርና ይህ እድል ለኔ እንደግልም በህብርም ትልቅ መሆኑን ስገልጽ ኩራት ይሰማኛል። ኦፌኮ ጋር በግልም እንደ ድርጅትም የነበረን ግንኙነት ኦፌኮ ከመመስረቱ በፊት ከነበሩት አባል ድርጅቶች ኦፌኮን ከመሰረቱት ጊዜ ጀምሮ የነበረ ነው። እነዚህ የትግል ጓዶቻችንን የምናውቃቸው ለረጅም ጊዜ ነው። የተከፈለውን መስዋዕትነትና በኢትዮጵያዊነትና በኦሮሞ ሕዝብ ጥቅምና ፍላጎት በኦፌኮ ፕሮግራም ላይ ቀድሞ ኦብኮ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ ከዛም ቀጥሎ ኦፌዲን ጋር እስከሚቀላቀሉበት ጊዜ በነበረው ትግል ላይ ጊዜ ሁሉ እስከዚህ ሰዓትም በመካከላችን ያለው ግንኙነት የትግል ጓዳዊና በአገራችን ፖለቲካ በተለመደው መልኩ የምንጠላለፍና እርስ በርስ አንዱ ሌላውን ለመጣል የሚሄድበት ሳይሆን የምንደጋገፍና አቅማችንን አጎልብተን ለጋራ አገር ግንባታ የምንቆም መሆናችንን በማወቅ ጊዜ ለዚህ ክብር መታደል ትልቅ ነውና እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ። ይህ ጉባኤ የተሳካ እንደሚሆንና ለዚች ሀገር እንደ ሀገር ለኦሮሞ ሕዝብ ጥቅምና ፍላጎት እንደ ፕሮግራማችሁ እንደምትሰሩና በጽናት እንደምትቆሙ የጉባኤው መሪ ቃል ተግባራዊ እንደሚሆን እምነቴ የጸና ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። አቶ ግርማ ከህብር ኢትዮጵያ ሞራል ስጡልን። ኤጋ
miseensonni paartii kaafoo aarsaa baay'ee kafaltan gidduutti argamtu ከፓራላይዝ ታተኒ ዱግዲ ከሰንቂተስ ባየጆ እንግዲህ በትላንትናው ስርዓትም ትልቅ መስዋዕትነት ስንከፍል ነው እዚህ የደረስነው። ብዙዎች ተሰውቷል። ብዙዎች ባላግባብ በሆነ ሁኔታ ሰው አካላቸው ላይ በደረሰ ጉዳት ፓራላይዝ የሆኑ በማከላችን አሉ። ለዛ ለውጥ ትልቅ መስዋዕትነት የከፈለ ማህበረሰብ ዛሬም መስዋዕትነቱን መክፈል ቀጥሏል። ወደን አይደለም እዚህ ፊት ለፊታችን አቁመናቸው መልእክት የምናስተላልፈው። ትላንትና ያ ሁሉ መስዋዕትነት ተከፍሎ ዛሬም እንደዛው እየተከፈለ ነው። ለውጥ መጣ በተባለ ማግስት እንግዲህ ሞት ዛሬም አልቆመም። ሞት ቀጥሏል። ፓራላይዝ የሚሆኑ በብዛት አሉ። እንግዲህ አባሎቻችን ብዙ ናቸው። ከአባሎቻችን ትልቅ ጉዳት ከደረሰባቸው አቶ መኮንን አንጀማኛ ጋር ይገኛሉ። እንግዲህ ለዛ ነው ትልቅ መስዋዕትነት ከፍሎ ዛሬም ሰው እየሞተ ነው። ፓራላይዝ ሆኖ አይ መንቀሳቀስ አይችሉም ባሉበት አጠር ያለ ለአንድ ደቂቃ መልእክት እንዳስተላልፉ ጨራሳን ይሄን ነው በመኮንን አንጀማን ጉዲ ተርጎሙ ሚሴንስ ፓርቲ ካፋዎቲ ሜታሮቢ ራቲ ዱፈኒ ሚዳመኒ ፓራላይዝ ታኒ እንሶቻን ኤርጋ ደቂቃ ተኮ ዱባቹ ሲንደንዳኑ ሐሚሌ ጉዳ ከናፍ ሰበከናፍ ጀነኒ አከሲት ወሬ ገመቃሌ ከፈለደ ሐረን ጉዱት አርገመኒሩ ዳባዳቲ ሚሴንሶ ተካፋው ሚሴንሶ አባውሌ ከአርሳ ጉዳው መተገነፍ ከፈለን ሀጫሉ እንደሰራ ህንገቢ ሁንደሳኒ ከውራ በስኛቴ ባየዳ ከሉቡ ወሬ ገመን ባየዳ ላኮ ነንፍዱ መቆተ ሳኒ ዋምኔን ቱምሩ ሀደ ዱበቹ እንደንደ ኦሮሞ ኦሮሚያ በየከና ወሬ ገማ ጅራን ስለዚህ አጠር ያለ መልእክት ያስተላልፉልናል መናገር ከቻሉ። እሺ አመሰግናለሁ። ገለቶም ዳ እሺ ገለቶም ዳ ሲንጀዳ ዱበቹን ረግዛት ነው ቱሬራ ወን ጉን ሰገልተም ገጃል ሚስንሳ ዳባ ከናን ታይ አራም ተይጆ yoru masan rajamare di yani iban rage chafe ke jature amma kanan jado jirate uman romo to kuma aum jara wal gatu wala debemo walirrateenyo chumbarawachiza jinabachu barawachiza wali nabachu barawachiza baje hagama bakke kai kengenya chuda man kenya bakke barbadisan gauda tagumma tu barawachiza nuti enyu tedamne kamakinyale tedamne hagama rakja tedanjuru yalalle barbade biya kanawal thai odin sas guddada adgechu yundandenya wansa gama amma margechu ndenya kun sante ummatono madinati chalne timti barat era banum san zamma to godemera erga zigaru thoraga kudani gute regannan sadarka kanati tai dibemo kanmanje chubrawada bodimo yo chadarna kenawa je chubrawada sini galotoma dal fada namoni undiju ulfada kawjamata ኤጋ ኩል ሁንዱ ይህ ሁሉ ለሀገር የተከፈለ መስዋዕትነት ነው። ለህዝባችን የተከፈለ መስዋዕትነት ነው። ኡመተከነ ዳፍ አርሳ ከፈለ ሜዳ አርቀስ አርሳም ሱን ጀባቴ ትውፋ ጅራ ኤጋ ሀማ አርሳ ከነ ከፈለ ሀማ ገልመ በርባኑት ንጌና እታኑዳን ከአገው ብሔረሰብ አለምረው ይርዳውን ወደ መድረኩ እጠራዋለሁ። የመልካም ምኞታቸውን ያስተላልፉልናል። ሞራል ከአገው ብሔረሰብ ፓርቲ
ሞራል የጋራ ሀገር ነው የምንገነባው። አዎ ለዚህ ነው አብረን የተገኘ ነው። ኢትዮጵያን በጋራ እንገነባታለን በሚል ማለት ነው። የተከበሩ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና የኦፌኮ ሊቀመንበር፣ የተከበሩ አቶ በቀለ ገርባ የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር፣ የተከበሩ አቶ ሙላቱ ገመቹ የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር፣ የተከበሩ የኦሮሞ ጀግና እና የወደፊቱ የኢትዮጵያ ሰላም፣ አንድነት፣ ተስፋ የማይሽረከረኩት የኢትዮጵያ ተስፋችን ናቸው አቶ ጃዋር መሐመድ። ክብርት ዶክተር ራሄል ባፌ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት፣ እንዲሁም ይህን ታላቅ ጉባኤ የተካፈላችሁ ያላችሁ የኦፌኮ ከፍተኛ አመራሮችና አባላት፣ ደጋፊዎች፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች መሪዎች እና አባላት፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች፣ እኔ የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ሊቀመንበር ሆኜ ጥንት ታላቅ የነበረውን አገው ዛሬ ግን የ30 ዓመት ማንነት ወያኔ በሰጣቸው የተረገጠውን አገው ወክዬ በታላቁ የኦሮሞ ሕዝብ ስም በተቋቋመውና የኦሮሞ ሕዝብ እውነተኛ መሪ በሆነው በኦፌኮ ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ በመገኘቴ የተሰማኝን ታላቅ ደስታ መግለጽ እፈልጋለሁ። የተከበራችሁ የጉባኤው ተሳታፊዎች፣ የአገው ሕዝብ በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ችግር ላይ ነው ያለው። በዚህ አጋጣሚ የባሰ ችግር ያለበትን መናገር ስላለብኝ ነው። የኦሮሞ ሕዝብ የአገውን ሕዝብ ችግር መቅረፍ አለበት። በአሁኑ ሰዓት የ77 አይነት ድርቅ ዋግ ውስጥ አጥንታቸውና ስጋቸው ተላቆ ነው ያለው። ይሄ መድረክ የአገው መድረክ ነው። የአገውና የኦሮሞ ቤተሰብነት ሰው ሰራሽ አይደለም፣ ተፈጥሮአዊ ነው። ሰው ግን ሊጨምርበት ይገባል። እኛ አገዎች ኦሮሞዎች ወንድሞቻችሁ ናቸው እየተባልን ያደግነው። እናንተ ግን ብዙ ስለሆናችሁ የአገው ወንድምነት አይገባችሁም። ለማንኛውም ወደ ጠበባ አስተሳሰብ ለመውሰድ አይደለም፣ ግን የኦሮሞ ሕዝብ የኢትዮጵያን ዕድል ለመወሰን ከፍተኛ ኃላፊነት ካለባቸው ውስጥ የኦሮሞ ሕዝብ ኢትዮጵያ አሁን የደረሰችበት ሁኔታ ልትደርስ የቻለችው በኦሮሞ ፖለቲከኞች ተንበርካኪነት፣ ተሸናፊነት፣ ያላቸውን አቅም ባለማወቅ ይህን ያክል ሕዝብ ይዘው ተንበርክከው ለትንሾች በማደራቸው በእይታ ኢትዮጵያ ከችግር የምትወጣው የኦሮሞ ፖለቲከኞች አንድነታቸውን አጠናክረው ልዩነታቸውን አጥፍተው ወይም አጥበው የተባበሩና ለሀገራቸው በሰፊው የሰሩ እንደሆነ ብቻ ኦሮሞ ወይም ኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ እጅግ የበዙ መስዋዕትነት የከፈሉ ጀግኖች ሕይወታቸውን ያጠፉ ለዘመናት የታሰሩ የተጎሳቆሉ እስር ቤት ከቤታቸው በላይ የኖሩበት ነገር ግን ደግሞ በኦሮሞ ፖለቲከኞች አለመተባበር ምክንያት የነዚህ ሁሉ ትግል ከንቱ የሆነብን ነው። ስለዚህ ኦፌኮ ይህንን ታሪክ መለወጥ አለበት። ይህን ታሪክ ለውጦ ሀገር እንዲያድን